امروزها شماره ویرانشوی اویله‌ها در افزایش می‌باشد. چی با این باعث می‌گردد؟ برای چی عمارت‌ها، بیناها و خانه‌های نامستحکم ساخته شده زود ویران می‌شوند؟ برای آنکه آن را مستحکم نساختند. چی باید کرد تا خانه مستحکم سازیم؟ با آن یک آرزویی که این خانه زیبا خواهد بود کفایتی نمی‌کند. باید در اول طرح آن را کشید، بعد لایحه‌اش را که آن همه حساب‌ها را در بر گیرد، صفت و مقدار مصالح و مستحکمی انشاءات را به حساب باید گرفت. بعد ما ته کرسی مستحکم می‌سازیم و سپس دیوار می‌زنیم و غیره. و از همه آخر ما فکر جهازانیدن و شرایط حضور و حلاوت خانه را می‌کنیم. اما هنگام تشکیل دایره حاضر زمان چی به اعتبار گرفته می‌شود؟ دو آدم، مرد و زن، با هم وا می‌خورند، به همدیگر معقول شده آرزو می‌کنند و قرار می‌دهند که خانه خوب و زیبا سازند. آنها نقشه و لایحه این بنا را ترتیب ندادند، به حساب نگرفتند، ته کرسی نریختند و می‌خواهند خوشروی زندگانی نمایند. غیر از این ساختمانچیان سرمست احساسات‌های خود می‌باشند. آیا شما ساختمانچی مست را دیده اید؟ برای همین حیران نشوید اگر در آخر خانه فلاکت بار ساخته شود. آنها موافق هوس‌های خود شرایط‌های خوب را خریداری کرده می‌توانند، اما خانه به ته کرسی پا بر جای مانده نمی‌تواند و عاقبت ویران می‌گردد. عائله قانونیت‌های خود را دارد. حتی دورگران که کرسی می‌سازند قاعده‌های خود را دارند، اما قانونیت‌های ساختمان عائله مشکل‌تر است. یک بار به اطراف نظر کنید. ما را همه چیزهای صنعی احاطه کردند. ما حسیب را استعمال می نماییم که در ترکیبش گوشت ندارد. فیلم های را تماشا می کنیم که هیچ معنی ندارد. موسیقی را گوش می نماییم که مضمونش نیست. سپس حیران می گردیم که حسیات های ما نیز چنینند. ما لکه نمیدونیم که حسیات های ما باید چگونه باشد. باز ما فکر می کنیم که محبت حقیقی باید خودش از آسمان به پیش ما افتد، اما به هیچ وجه چنین نیست. محبت حقیقی به آسانی به دست نمی آید. برای آن کوشش زیاد به خرج دادن لازم است. ما بیشتر به آن کوشش می نماییم که به نظر ایدئالی نماییم، نه اینکه ایدئالی باشیم. ما به حساب شباهت داریم که پر از علاوگی ها و ماده های رنگ کننده و زیاد کننده طعم عبارت بوده و گوشت ندارد، اما این حساب باربندی ظاهری زیبا دارد. محبت حقیقی را از محبت ساخت چگونه میتوان فرق کرد؟ حسیات‌های حقیقی به انسان خوشبختی حقیقی می‌آورد و این نباید مانند نشأه‌مندهای باشد که کی لامکه می‌قپد، نشأه را استعمال می‌کند و سپس خود را خوشبخت حس می‌کند. محبت حقیقی این قربانی می‌باشد، مانند مادر که حیات خود را در خطر گذاشته فرزندانش را نجات می‌دهد و مانند سرباز است که با مرگ روبرو شده وطن را حفظ می‌کند. برای همین هم معنای کلمه محبت این قربانی می‌باشد. اگر به خاطر دیگر وقت و قوه خواهش و امکانیت‌های خود را قربانی نمایید و به عوضش هیچ چیز طلب نکنید و منفعت خود را نداشته باشید، پس این محبت است. اگر او هم نسبت شما همین خیلی مناسبت داشته باشد، پس این را محبت دو طرفه می‌نامند. اگر این خیلی نباشد، پس این محبت ظاهری یا صنعی میباشد که باطناً عشق شوهانی میباشد و این ضد معنای محبت است. بسیاری ها در چنین عقیده‌اند که محبت حقیقی در زمان ما دست نورس میباشد و این ایدئالی بوده آرزوی اجرا نشونده میباشد، اما این طور نیست. محبت حقیقی را میتوان در باطن خود پرورید، میتوان واخورد و میتوان به آن رسید، اما برای این ما باید از خود حس خودپرستی را دور نماییم و نابود سازیم، زیرا آن ما را نابینا میسازد و با خودپرستی ما خطاگی و کمبودی های خود را دیده نمیتوانیم. برای بسیاری ها به خودپرستی خود اقرار شدن آسان نیست. بعضی ها خود را انسانی خوب میحسابند و دیگرها باشند حتی درباره این تصورات هم ندارند. این مانند بیماری است. آیا مرحله این بیماری را فهمیدن ممکن است؟ در هر یکی ما به درجه کافی خودپرستی موجود است. برای که آن را درست درک نماییم ما باید با خود حق و صاف دل باشیم.
нишондиҳандаи худпарастӣ ин дараҷаи ба қурбонӣ қодир будани мо аст. ҳар қадаре мо барои дигарон кӯшиш менамоем, ҳамон қадар ҳисси худпарастии мо кам мебошад. фақат бояд ҳаминашро дуруст дарк намоем ва омӯзем ки мо ҳамаи инро беминнат ва бо дили соф анҷом медиҳем. акнун ҳар кас метавонад ба ботини худ назар карда бинад то чиро қурбонӣ карда метавонад. ҳама он кор карда метавонем, аммо аз барои музд. ҳамамон тӯҳфа карда метавонем, аммо тӯҳфаи ҷавобиро интизорем. ҳамаамон садақа карда метавонем, аммо ночиз. ҳама барои дигарон вақту нерӯи худро сарф карда метавонанд, аммо беманфиат не. агар аз ягон чиз маҳрум созанд, хафа шуда зуд меранҷем. бо дили соф мо ягон корро анҷом дода наметавонем, зеро мо дили соф надорем. дили мо бо кибру ғурур ифлос гардидааст. инчунин дараҷаи худпарастиро мо метавонем аз рӯи он иддаҳое ки нисбати атрофиён дорем муайян намоем. ҳар қадаре ки нисбати атрофиён иддаъҳои мо зиёд бошад, ҳамон қадар дар ботини мо муҳаббат кам буда, ҳамон қадар ҳисси худпарастиамон зиёд мебошад. чунин ақидаи маъмул вуҷуд дорад ки гӯё ҳама атрофиён ба мо қарздор бошанд. духтур бояд ки муолиҷа намояд, пешхизмат бояд бодиққат бошад, фарзандон гапгӯшкун, волидайн доро, роҳбару меҳрубон мефаҳмидагӣ, сиёсатмадор хиратманд, судя адолатпарвар. аммо мо ба ҳеҷ кас қарздор нестем. агар барои иҷрои ин ё он кор уҳдадор ҳам бошем, доим шиква аз он мекунем ки ин кор чӣ қадар мушкил аст, вақте бисёрро талаб мекунад, нофорам аст, муздаш ҳам кам мебошад ва ғайраҳо. ҳамин хел ақидаҳои маъмуле вуҷуд доранд ки агар бисёр қурбонӣ кардӣ, пас бе ҳеҷ чиз мемонӣ. мумкин аст барои баъзеҳо нофаҳмо бошад ки чӣ тавр медиҳиву ба ивазаш ҳеҷ чиз талаб намекунӣ. мабодо ба худаш лозим шуда монад, пас чӣ? ана ҳамин намуди муносибат моро аз муҳаббати ҳақиқӣ маҳрум месозад. оё одамони хасисро дӯст медоранд? албатта ки не. инсонҳои сахиро бештар дӯст медоранд. одами хасис аз дигарон мегирад, ҷамъ мекунад, аммо ба дигарон додан ва хайру саховатро намедонад. ӯ дар наздаш тамаллуқкорӣ карда метавонад, икром медоранд, тоқат мекунанд, хушомадгӯй менамоянд, аммо ӯро дӯст нахоҳанд дошт, зеро ӯ ҳеҷ касро дӯст намедорад. барои ҳамин ҳам мо то як чизро қурбон насозем, ба ҳеҷ чиз муваффақ шуда наметавонем. худпарастӣ низ монанди ҳамин аст, зеро ба касе гузашт кардан ва муҳаббати худро бахшидан хеле мушкил аст. аз ин сабаб то гузашт кардану худпарастии худро қурбон насозем, ба мақсад нахоҳем расид. агар ба маънои пурраи ҳайт сарфаҳм равем, пас ба қадри оила расида метавонем, зеро оила худ як ҷузъи ҳаёт ба ҳисоб меравад. барои чӣ кӯҳнавардон ба фатҳи қуллаҳо танҳо намераванд? барои ин ки дар танҳоӣ фатҳи қулла хеле мушкил аст ва хавфи калон дорад. зеро агар ягон ҳодиса рӯй диҳад, пас ҳеҷ шахси кӯмаккунанда нест. ҳаёт ҳам ин фатҳи мақсадро мебошад ки дар танҳоӣ ба ин мақсадҳо расидан хеле мушкил аст ва ин мушкилҳоро дар якҷоягӣ ҳал намудан мумкин аст. оё ба масъалаҳои асосӣ нуқтаи назари умумӣ доштани ҳамсарон муҳим аст? одамон ҳангоми ташкил намудани оила бисёр вақт фақат онро ба ҳисоб мегиранд ки дӯст доштаашон зоҳиран зебо аст ва ё аз ягон ҷиҳат маъқул шудааст, доро мебошад. муносибатҳои наздиконашон хуб аст ва ӯ аз фарзанд мехоҳад ва ғайра. дар хотир набояд баровард ки бо мурури замон зебогии зоҳирӣ ва ҷозибият аз байн хоҳад рафт. муносибатҳо бошанд тезу тунд мегарданд. муносибатҳои шавҳонӣ низ мисли пештара нахоҳад буд. фарзанд низ калон шуда рафтанашон мумкин аст ва баъд чӣ? аксари оилаҳое ки бо чунин асос бунёд мегардид, оҳиста оҳиста байни якдигар ҳамдигар нофаҳмоҳиҳо зиёд гардида ба ҷудошавӣ оварда мерасонад. аз ҳамин сабаб миқдори ҷудошавии оилаҳо зиёд гардидааст, зеро бе мақсади асосӣ, яъне бе таҳкурсӣ бунёд гардиданд. барои чӣ пештар шумораи ҷудошавии ҳамсарон кам буду имрӯз зиёд? барои он ки пештар барои барпо намудани оила мақсади асосӣ гузошта мешуд ки
устувори он оилаҳо шаҳодат ба ин аст. таъкурсии ягонаи мустаҳкамии оила ин то охири умр якҷоя умр ба сар бурдану ба меҳрубонии худованд сазовор гардидан мебошад ки бо якҷояшавӣ ва як ҷисми томро ташкил дода то дами пирӣ якҷоя бошад. оила ин ба камолрасии якҷояи рӯҳан асос ёфта мебошад ки бе ягон мушкилӣ ғайриимкон мебошад. инро бояд дуруст дарк намуд ки вақте одам зарурияти ин ба камолрасиро дарк менамояд, албатта дар синни пиронсолӣ меваи онро хоҳад чашид ва ин фаҳмишро бояд ҳардуи ҳамсарон дошта бошанд. онҳо бояд мақсади умумӣ дошта бошанд то бо ҳамдигар баҳри расидан ба мақсадҳо якҷоя дасту ба даст пеш раванд. агар байни ҳамсарон ягон мақсад набошад, пас ин нокоҳ ба шикаст маҳкум мегардад. ҳар як кор мақсади худро дорад. мубориза якум мақсад, дуюм кор, сеюм оила ва ғайра. ҳаёт ин мубориза аст ва на танҳо кайфу сафо. мутаассифона имрӯз никоҳро бисёриҳо танҳо ҳамчун кайфу сафо қабул намуданд. бо чунин муносибат оҳиста оҳиста камбудиву норасогиҳои ҳамсарон дар назди якдигар ҷамъ гардида дар байн ҳамдигар нофаҳмиҳо зиёд мегарданд ва сипас ақидаҳое пайдо гардидан мегирад ки онҳо байни худ ягон умумият надоштанду гуногун мебошанд. барои ҳамин ҳам одамон бояд як чизро дарк намоянд. пеш аз оне ки камбудии дигаронро ҷӯё мешавад, аввал бояд дар болои камбудиҳои худ кор бурданро омӯхт. оила ин ранҷу заҳмат ва меҳнати пурҳосил аст. ҳаёти оилавӣ ин сабру тоқат, гузашту бахшишҳо, муҳаббати дутарафа ва кор аз болои камбудиҳои худро мебошад. баъзеҳо шикоят аз он мекунанд ки дар байни онҳо муҳаббат намондааст. дар ҳақиқатан ҳам агар байни зану шавҳар ягон мақсад набошад, пас муҳаббат низ коста мегардад. хоҳиши барқарор намудани муносибатҳо гум мешавад ва аз ҳамдигар сер мешаванд. барои ҳамин инро дуруст дарк намудан зарур аст ва муҳимиятро дуруст баҳо дода муносибатҳоро дар дигар сатҳ инкишоф додан лозим аст. дар оянда низ мо дигар паҳлӯҳои мушкилиҳои масъалаи муносибатҳои оилавиро баррасӣ хоҳем кард. инак расидем боз ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.